الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah mga mastay manghud agama Islam in bariman makuyag iban masanyang siya tumayma sin uno nadaakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan biariin sigpit, misan biariin hunit, at tatkala Tuhan niya in nagdaak, in matan bariman, masanyang ilaw matay niya. Dakon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala papagtangkaon, sin uhaw hapdi niya, tumagna din hawak tusubo, sampai pasadlop suka, baliway rato kanya. Kasandalan niya yan. Kasandalan niya. Misang pabihad to sigpit. In pasok paman sin hula, in pasok sin suka. Madto pa siya pa usahan niya, pahinang niya, pa-school niya. Sumakawa, kakausan niya yan. Kaya niya. Sabab, in pandang niya, huko namin daakan. Ba't malayin ka namin nagdaak? Mga turun simbya kato, indaakan, aun waktu indaakan, yan mahunit. Sumangawa bang aturun tay nagdaak. Isiw in nagdaak kato, sindaakan yan, nawayro ni mahunit. Maluhayin kata. Na mga mastay manghuda ka Islam, diaak kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtangka sin uhaw hapdi na to, magtangka sin mga kaiinginan sin napso na to. Manimpus ha bulan mulya ini amunin bulan Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Ya kamu mga nag-iiman, ya kamu mga nagpaparatsyaya, na wajib na kanyo in pagpuasa. Fiarbo na kanyo in pagpuasa. Kama kutiba alal ladhina min qablikum yasin kafarbo, ha mga sila umat nagpakauna din kanyo. Baitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin bukun hat kita niyo umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in naraak niya magpuasa. Wat malengkad sampai mga umat na kauna rin kato, naraak niya rin sa magpuasa. Inyan manunjuki pahalka. Kahalkaan niya man pagka-importante sin pagpuasa ini. Biada kita iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, indaakan ko kanyo yan mahalka. Bukon yan kanyo sadya, saplag yan pa mga ipon ko bar iman katantan. Manjari mga mastay manghuda ka Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala, pamila magdaak, ang mga ipon niya biagato, labi luwa na daakan, biya na si mga pardaakan namin dakula, biya na si mga pagpuasa ini, auntod yan hikmat niya, auntod wisdom, hatay kud niya. Diin Allah subhanahu wa ta'ala, magdaraak kansiw na, then ang mga ipon niya, indaakan niya, wayroon karahan. Wayroon kapaiddahan kanila. Di. In Allah subhanahu wa ta'ala, siya intakda po singkatan, kapandayan niman hikmat. Then sa mabiyad to, intiyap daakan niya, nagdara hikmat. Pahisiw-siw in huminang sindaakan niya. Naunin hikmat mga mastay manghuda ka Islam, diaak kita niyo sin Allah magsandal Di kumaon, magsandal, di minum.
magsandal dahil ha mga kakahinang kaibanan namun kabyaksahan na to pag hinangun hawa sin bulan mulya, bulan Ramadan ini. Unin hikmat niya. Biyutang dasin Allah subhanahu wa ta'ala bangunin kabayaan niya. Unin hikmat para kato sa tauning kabayaan niya madawhat na to. Biyutang niya rariharulan sin ayat ini. La'allakum tattaqun, supaya kamu makapagtakwa. Taan tutuod makapagtakwa kamu. Makabak kamu sifat takwa. Pabila kamu magpuasa, para yaon yung pagpuasahan niyo, mabuntul in niat, sarta imamuin aturan, makabak kamu takwa. Ini pagyanong takwa, ini mga master, mga kami Islam. Pagyanong takwa ini, mau pagkarungan pag mabuka. Pag mabuka. Pag mabuka pa Allah. Kurit yan ito mga master, mga kami Islam. Pagyanong takwa, pag mabuka pa Allah. Sumakawa, pag mabuka, biyariin. Pag mabuka, biyariin hantang. Pagyanong takwa, pag mabuka pa Allah. Sehingga, tuyuan mo tuod, biyariin kau makatangkis din hamulka niya. Biyatin pagyanong takwa. Pag mabuka, amin siya sartaan sin lasah. Bukod namin pag mabuka sadya, pag-uusoy na. Bukod. Sa pag mabuka, siya sartaan sin lasah. Sehingga tuyuan mo tuod, biyariin kau makaanib din hadukal niya. Sehingga yung pagmabuka mo yaon damikyan, magbunga siya pagtaat madtukan niya. Bihat di pagyanong takwa. Pag mabuka siya sartaan sinlasa, amuin magtuyo kau, biyariin kau ri karukalan niya, sarta in pagmabuka yan amuin, makatuod kayo mo, magtaat kan niya. Takwa, betin takwa. Namin ito mga master, mga kami Islam, in kabayaan kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat na to, amin mausahan na to, lukay na to magpuasa ini. Takwa. Biyahan to kahantang pagmabuka. Supaya, kapahaman marayaw sing kita, biyari ini mga hal sin tao nagtatakwa, suy-suyan din sa kita si mga sahabat. Mga sahabat, anak murid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, suy-suyan nila rin sa kita, ang biyari ito yung pagyanong takwa. Amuin, yaon na kya i-implement, kya apply, nagmamanyatakan na, hakaul piil kigud ko ibang sin mano siya yaon, biyari ini dagbus sin takwa. Law sin Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, law niya, khamsun hunna alamatul muttaqin. Aw 5 perkala ini law niya. 5 perkala ini alamah, tanda siya sin tao nagtatakwa. Mga biyakato, sifat siya sin tao nagtatakwa. Partandaan, apabila in 5 perkala ini yaon habuk manusia, nain hati niya siya yaon taki, taon nagtatakwa. Muna-muna lang si Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu, an la yujalisa illa man yuslihu ad-din ma'ahu wa yaghlibal farja wal lisan. Ang kamaksuran niya, in taon nagtatakwa, mapi siya tao pagdahon niya maglundang panon. Mapi siya tao pagdahon niya saum bibi. Sabab biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. In manusia agad sarta hapag akamasin lundang panon niya, lundang kakasik niya. Tiniya mangbiyari ining pag-akamasin amuin taod yarata nag-akadum adlaw. Bihat to resab kita. Makaakad kita kanya. Kanalong sinambok syair.
Syair bahasa Arab. Zaman na kauna patudlaw niya anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi. Ayaw na kau mga suha tungod sinhal sinhambuok tao yan. Ayaw na kau mga suha. Kamawaya umingat kan niya, ayaw mo na suha tungod sin siya. Sumakawa fasal an qarinihi. Asuha bang hindasiyuin, diara niya nag-agad dumadlaw. Lundang panon niya. فإن القرين على المقارن يقتدي. Karena in tiap-tiap manusia may makadyan in pagkataon niya sibu iyan ibansin tao diara niya nag-agad dumadlaw. Bihadto. Nabi adto rin sa minakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith niya, al-mar'u ala dini khalilihi. Dan sahabat tulang sun Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyandur ahadukum man yukhalilu. Supaya pag-upik saon marayaw sing kamo, bang isiyo yung pagdahon niyo mag-akad, maglundang pano. Bukod ni maksud niya ini mga master mo daw kami Islam, but hati niya bang aun magkita makita mga tao bukod mag-iibadat, mga tao bardusa, di tanaw sipun, di tanaw kayon, gaman kaluhon tanah, bukod bihati maksud sin hadith ini. Maksud sin hadith ini, piunta in tao amuin, dahon ta magsaun bibihdum adlaw sehingga pasaran ta inggin hawabaranta kalaminan sin pagkataon niya, ka-influensyahan sin pagkataon niya. Bihati yung pag-iyanon din di. Adapun bang tudyo pagkatan, suway ukab indag haltay ni in pangatayan ta. Lasahon tay katan. Lasahon tay makusog mag-ibadat, lasahon ta sampay di mag-ibadat. Basta siya Muslim na. Lasahon tay tao marayaw, lasahon ta sampay tao amin bukod na marayaw. Basta siya Muslim na. Karugalan tasan dyan hinang nila mangi, sumagawa intag hinang ayaw mo karugan eh. Lasahon mo intag hinang niya ang karugalan mo. Apabila mangi. Na bihad to yung tao nagtatakwa, mapi siya, tao pagdahon niya maglundang panon. In tao pagdahon niya maglundang panon, amuin makatabang kanya magpaintol sin pag-aakaman niya. Makatabang kanya magpaintol sin pag-aakaman niya, iban magjagasin aurat niya, magjagasin mga himumungan, kaptangan, magwa din simud niya. Bihad to yung mga type sin tao amuin, kabayaan niya pagdahon mag-akad. Ikaruan niya nung sin Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu, tanda sin tao nagtatakwa, idha asabahu syai'un azimun minad dunya, yarahu wabala. Apabila dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat pagdunya, nikmat dunyawiyah, dihilan siya sin Allah usaha malagbo, kawasah, dihilan siya sin Allah pangispul mataas, dihilan siya sin Allah bay malingkat, dihilan siya sin Allah mga pangartaan mataud, nikmat dunyawiyah mga biyahan, yarahu wabala. Pangatud niya mga parkala bihan, biya kahantang panandaskan niya sin Allah, panisting sin Allah. Biya kahantang amuin, tiandas siya sin Allah, wang biyari inin huhut niya mag-akama. Biya kan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Waktu nag-khalifa ng Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, doon na nagkarayahan ng mga Muslim. Sehingga yung mga pangartaan din ha Roman Empire, even Persian Empire, narana mo pala Madina. Yung mga pamulawan, pangartaan, arta, mahahal katan, si mga taurakula din ha Roman Empire, even Persian Empire, narana mo pala Madina.
Kag milikan na sin mga Muslim. Yaw musurur long sin mga sahabah kay manan. Adlaw hipagkukuyak. Pagput kan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, nagtangis siya sing kasusahan. Ya sumusya bang mayta, long niya, mayta long niya ya Amiral Mu'minin, nasusakaw, nagkukuyak ning kataan Muslim. Time lang niya sin Rasulullah, masigpit kita niyo kataan. Time sa pagkhalifa sin Abu Bakar as-Siddiq, damikan, masigpit kita niyo. So may lang niya time, ikaw na nagparinta, ikaw na nag-khalifa, pakita niyo, si Manyang biyahe. Sa kalimay, ikaw masusah. Nalong sin Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, amuyad tulong niya kasusahan ko. Ba't bangin arta lang niya biyahe ni taon, hangka budigah pangartaan biyahe ni hikarayaw ini kato, tanto irihil ini sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, hawak tubuhi pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang sadyan ang kabudiga arta ini karayaw kato, irihil ini sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, hawak tu buhi pa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pagkayan, kitaan niyo walang niya. Zaman buhi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, masigpiting kahalan na to. Nawafat sa dyan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masigpit na yung kahalan na to. Kataan. Pagwafat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinang khalifa na Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sali dah, miskin na kita niyo kataan. Sampay lang niya ako na nakapag-khalifa kanyo, pagkita niyo nagkarayahan. Kana ko lang niya miyuha. Nakabidda lang niya na ako rin kanila karwa. We had to in outlook sin tao nagtatakwa. Damikyan, wa idha asabahu shay'un qalilun min ad-din, igtanama dhalik. Apabila isang siya dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat pag-aagama. Isang na kumanti tiyo. Nikmat amin ukhrawiyah. Nikmat amin ikapaglaki niya sampai padaw akhirat. Dihilan siya sin Allah ilmu panghati haagama. Piyahapan siya sin Allah sin Quran. Piyahati siya sin Allah sin sarak manara aturan magtumari sin pag-ibadat. Dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga amin makatabangkan niya mag-agama, parayaw sin pag-agama niya. Namang siya dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat pag-agama, isan na kumayawin malagbo, isan na kumandangan, ayaran niya to, bogbukan niya yan. Ayaran niya to. Sabab, matampal panghati niya in mga nikmat ini bukod sa jariha dunya in kapunyahan niya ini marikako sampai padlaw akhirat. Ini kaupat niya sifat sin taon nagtatakwa, la yamla'u batnahu min al-halal khawfan min ay yukhalitahu haramun. Mabuga siya hipuon niya laumtian niya sin kakaon. Nisandan halal. Sabab sin, in kabugaan niya, lugay niya magluon kakaon, palauntian niya, kalamuran na sin haram. Kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nag-advise sa umat niya, in launtian mo bang ko magkaon, dihili allowance, bukon mo hipuntod sin pagkaon. 1/3 hati niya, tong ka ba, hambok hatong ka ba, hari sin launtian mo yaon, kakaon, gantaon mo. Pag-ubusin ang buka itong kabahagian niya isang tubig. Kan taon mo lang. Pag-ubusin ang buka itong kabahagian niya, hangin. Supaya kau healthy. Supaya min makusugin pamaranan mo. Supaya yung pagkaon niya, hindi ikamula kay mo. Hindi kalamah kay mo. So yung taon nagtatakwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyahad ito yung pangatod niya pagkaon. Maayad siya magkaon, pag-ubus, bukod mataod yung pagkaon niya, yung control niya. Sambatan na sin mga sufi, laong niya, kumaon ka bang kau hiyahapdi, humundong kau hari pa kau kansuman. Ibihat yung pagkaon. Magkawala na hiyapdi, ayaw na kau kumaon. Pusbang kau sab nagkakaon, sulay, hundong kau magkaon, hawak wala pa kau tiya kansuman. Amo yan imarayaw habaran mo.
Kana naman mo inbaran mo kumusog mag-ibadat. Sabab biya kato bang makalando ing kansog na lamahan day sab kita. Di ka kusog sinbaran. Lamahan na kita. Makaro kita, malisog kita. Ikalimah niya, sifat sintaw nagtatakwa, yaran nasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. In kamaksuran niya, in pangatud niya taukatan, malano, marayaw. In pangatud niya, habaran niya, siya in malumi, siya in mangi. Biyatin tao nagtatakwa. Bukun baliskat, apabila in tao in pangatud niya taukatan, mababa. Impangatod niya habaran niya mataas. Impangatod niya taukatan di maingat. Impangatod niya habaran niya siya maingat. Na sifat sin iblis la'natullah alaihi in bi'ahadtu. Adapun yung sifat sin tao nagtatakwa baliskat. Opposite sin sifat iblis. Impangatod niya taukatan sila yaw ni maingat. Sila yaw nin tao mga kusog mag-ibadat. Sila yaw nin tao mga tao titiyo indusa. Sila yaw nin mga tao amin mabuntol. Inaku ini tao malumi, tao hina, tao bardusa, tao ring maingat, biyahad to. Biyahad to in mata, sin tao nagtatakwa. Kakitaan niya in lumi, iban kalamahan, sin ginhawa niya, butah siya bang tudyo pa mga aib, iban kangian, sin pagkahinya. Nung sin mga ulama, bang apabilah law niya in mata mo, in mata mo piyasaran na sin Allah subhanahu wa ta'ala magkita iman mag-atud sin kangian sin taukatan sarta in mata mo yan biyuta na sin Allah ta'ala mag-atud sin kangian sin baran mo na pag-usos na kau pagtaubat karna inbihan azab siksa na yan sin Allah kay mudi pahadunya atinya in tao majaga hakangian sin taurukaing di niya kajakahanin kangian sin baran niya bang kawaon tayo nakabtangan sin mga ulama in mga tao bihadto tao amin iya azab di hadunya tao amuin malayo paulong sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mga maastay manghudha agama Islam taufikan kita nyukatan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin sumung iman kumusog yung pag-ibadat, iman pagtaat na to kanya, asal na kita niyo nagtataat, asal na kita niyo nag-ibadat, usukan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo katanim pagtaat na to kanya. Tapi lupa na bulan Ramadan ini, murah-murahan, rihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala insamatan iman sa munal pagtakwa kanya, sehingga marana to yan tumikit to, yan to kinahamaran sin kita niyo, marana to pagwa sin bulan Ramadan. Gamayan mo kunhat pawa sa bulan Ramadan at malaingkan pakatihapaan sin ummul nato sampai kita nyo sumud lupa punod sampai kita nyo humarap pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita nyo tao tarbilang ha mga ipon niya nagtatakwakan niya mahuli pabilaon mga kaptangan namo amuin wala imamo mga kami kamaapan kanyo inya to sa sing kalam masin panghati namo mat malaingkan na pabilaon mga pangadjian na put sin kamo atau kita nyo katan mga hilalaungan yadto dari namo tungon kay lupakin hawawaran namo mat malaingkan inyadto sa salamatahan kato sin Tuhan Maha Suci hadum ini amuin pagsawsawan paglamit-lamitan sin kita nyo katan mahuli wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.